Sibingelele babukeli futhi sesiphinde sabuya futhi nohlelo laba umkhulu Dr Dube niyazi ke babukeli emakhaya ukuthi before siqala nje siya phambili ukuthi kuumthetho ke manje ukuthi ulike uphinde usubscribe lapha emakhaya umkhulu usiphathele futhi enye indaba eshaqisa ikhanda kanye nayo indaba yonwabu isiphakamiso sonwabu babukeli emakhaya ningakhohlwa ukuthi umkhulu akukho okumdidisayo akukho okumhlulayo ukwazi ukwenza ngokuqinisela umuzi aphinde futhi akubuyisela isithandwa sakhe sesahamba akuvusele nenkunzi futhi induku ayivuse imibheke phezulu babukele emakhaya uyakwazi futhi umkhulu ukuthi aqinise wena geze namabhadi akhe akhiphe nebhadi nespoke somdliwa kuwena ungaloku ubonana nethunzi babukele emakhaya aphinde futhi umkhulu akwenzele ukuthi ungadubuleki ukuqhigela isibhamu babukele emakhaya mkhulu ake simbingelele na umkhulu simamukele nawe ohlelweni lakhe mkhulu siyakubingelela futhi baba yebo sanibona yebo mkhulu hayi ke namhlanje ngithi ake ngazise umphakathi waseGoli namaphethelo ngomhla ka4 ekseni ngobe ngiqala ukusebenza khona ngisebenzela lapha eProfethi extension 35 ngasendlini garage ya ngothi masiqala sobe siphethe futhi unwabu sokhuluma ngonwabu la unwabu lo lesikhuluma ngalo ukuthi alitholakali kalula kodwa ke ngenhlanhla ke balaleli ngiye ngayithola izimfa la kahlala esezingilindele ngale eGoli sengisho ukuthi ke bakwethu ke umuntu oludingayo selukhona ziyatholakala ezimbijana ezingeningi kakhulu ezimbijana kodwa ke nawe uma ukuthi uyalithola kufanele ufike nalo liphila nje ungalibulali ya ziyatholakala ke zona ke ngikala ngasendini garage eProfethi ya ngizobe ngiqala ukusebenza khona nifike balaleli nimbona umkhulu kube kuningi nokunye ngube ngokuphethe ngoba phela angipheli ukuthi ngibe ngiphethe lokho kuphela ya akeke sibuye ke sizingalana iphethe le nduku yabafundisi ebaphakamisayo abafundisi le nduku abafundisi yona lena abahlola ngayo lena lento le engivezayo eyizinhlamvala lezi inhlamvala lezi ke izona ezisebenzayo ngisigoqa ke ngelokhuzana ngendwangu emhlophe wena oyidingayo le mpahla enkulu le uyayithatha ke uyise engqumbini mina singasekho uyise engqumbini ufike uyigqibe lapha engqumbini uyigqiba insuku ezo7 bese uphatha ibhodlela kaGoloko usuku ka7 ukunya lezi inhlamvu ezo8 kuya ngalunye uhlamvu bese uphuza wehlise ngebhodlela kaGoloko wenye wehlise ngebhodlela kaGoloko wenye wehlise ngebhodlela kaGoloko bese uyakhwifa ngebhodlela ngogoloko le i-dry gin engiyifunayo ukhwifa ngayo la engqumbini ukhwifa engqumbini uyicelele ukuthi yini oyifunayo yona ke le ngqumbi ke sizokusiza ke ngokuthi ikubonisa yonke into nje ngaphansi kwamanzi ithi izofika isho ukuthi yini inkinga yaleyo nto bese uyayikhipha ke le mpahla ke uyayithatha ke uyigwinya eswini yonke lo 8 lo ngoba uyigwinya njena lento le lo ungaye toilet ayisoze yaphuma izohlala ngaphakathi nje eswini kuwena yona ezokubhulela zonke izinto zabantu izinkinga zabantu ngisho ngabe ubhula usendlini mhlawumbe uyasebenza izofika ibhulele nasesontweni futhi inamandla kakhulu izofika ibhule isho yonke into le ongase ukuthi ungayicabanga ayikho into engekwazi ukuyisho
isebenza kanjalo ke le mpahla le ayiphethwe ke abantu abaningi lento engiyiphethe hayi abayiphethe abantu ngoba lana njengoba ngikhuluma nje uyagwinya phela uqede lento le ihlala esini kuwena akufuneke inhlanga akufuneke lutho akufuneke inxebo ozoyifaka iphakathi kuwena eswini hlala ngaphakathi eswini akukho ke into engakuhlula ke uma umfundisi ngoba kubalekile ukuthi uma umfundisi omkhulu uphrofethe kahle abantu bakho bakuthande ngoba phela abantu bakuthanda ngokuthi uyaprofetha uma ungakwazi ukuprofetha ungaba umfundisi kodwa ke ngeke bakuzwe kahle bakuzwe kahle uma ukwazi ukuprofetha ubatshela inkinga zawo ngoba phela abantu baneyinkinga eziningi ilapho ke injalo ke indaba uma ukwazi ukugwinya lempahla le kobuqedile hayi incane iyagwinyeka hayi nayo inkinga uzokwazi ukushina izinto zonke zasemhlabeni yonke into emhlabeni izobona wena into esazokwenzeka izobona wena uma khona into enkulu ezayo wena uzokwazi ukuyibona ukwazi ukuyibona nokuyivika futhi ukwazi ukuthi lonto leyo ngiyivika kanjani ya yiyo lempahla le enkulu engiyiphethe njalo ke la ikhona babukele emakhaya ke sondela ngokuphuthuma nisondele ngokusheshsha umkhulu usiphathele okunye futhi ukushaqisa ikhanda niyayizwa indaba umkhulu usiphathele okunye futhi ukuthi udonse ukwazi ukuzwa inkinga zabantu uphrofethe noma ngabe umkhulu uyisangoma uyakwazi ukuthi ukusebenzise lokho hayi moya isangoma ke uyasala kule yebo yabafundisi kuphela yabafundisi kuphela abanamabandla amakhulu nabaphrofethi iyona le efunayo iyona bazoprofitha ngayo ngoba isangoma hayi ayifuna abantu zikhona izangoma kodwa ke lena nje yabaphrofethi ngaphandle komo isangoma unabantu abaningi ngoba lento ifuna ukusebenza ayifuna ukusebenza abantu abo5 ngosuku ifuna ukusebenza abantu abaningi ngosuku ingakho ngithi ifuna abantu ababaphrofethi ababafundisi abasebenza kakhulu yebo mkhulu ya ibalekelele emsebenzini wabo abawolekwayo uNkulunkulu wabo yebo babukele emakhaya sondelani ke ngokukhulu ukuphuthuma niyazizwela umkhulu uyanichazela niyazizwela ngokwenu isiphakamo Sonwabu siyatholakala babukele emakhaya inamba yakhe umkhulu konje utholakala laphi la hlala khona endaweni yaseMgababa ngithi mkhulu ya le Mgababa ke ngitholakala usemfesi eThavele yebo mkhulu ya wehle khona ke noma ngabuza kubani usengane encane bakukhombisa ekhaya ukuthi imaphi yebo babukele nilike niphinde nisubscribe ke siyabonga sizohlangana futhi ngesikhathi esisizayo mkhulu ake sivalelise futhi hayi asibonge inkosi inibusise yebo siyabonga kakhulu Ngifuna ukukhoma ngithelayo hosh ahlaba ukuze incane bathi umfakiso ngesabo ndida amasoba sithi ukuze ayisengila mabhemu